11 ito sa Bangkok, Thailand. May mga presyo din sila. Kagaya nito. 63 baht. Parang ganun. 7-Eleven. Sa mga drinks nila. Tubig. O, diba? 7 dirham. 7 dirhams. 7 baht. 5 baht. So, times 1.6 po yan. Ayan. Kaya kung 10 yan, 10 times 1.6, magiging 16 po. 16 pesos. Kasi 1.6 pesos, 1 baht.